normal kan nem kana dadan kontin barwani lingwas me biya kamal kajan gwas me ta kon kalar mu de konning akone de kontin la nuare gor kono bane tin kon lat ko odien ka kuma spelayo bane kelling agwa ta kon ka chon ko de kontin lero ke do brande no nyam ka je alan nuare ta kon ka chon ko de kon ngach ko kon ru dan to kon daglani right now cha kon dak ko bon to mon kenyam chana right cha ko do badan en cha dämuɔɔr ma cha de yen ke je ko gor kon banten kon lat ko den bana ka ngach ala kon dor endundan ko dor den zero right ka tin jekten kontin yara ka do badan de kon shon ka je amun made kon shong tin kia nga made kon support made tik dan de ke de jaga jawunyam atu kon ke politician ka kuma spelayo to kon ke politician ka kuma kirmi yadid ne to kan dial shol karolin wo kan ware a chang sho gudini springen kon top kan ka ba to banan wo janian war adundo te ga mi bi kon ngai gwasame man kuna la shonga je ka kuma spelayo kuma spelayo te tina man kuma spelayo kid gwang faction don Simon gadojwal amana bonten ko ken bona man kul kon chonga je lunga kuma spelayo correcting content to taye dan shan kon anyok kana taye dan le roden tama ano te kan warte shirwach gwada dan wa kamun kan ware tara man leb jawde tara man rach ami lo ye jokomat gwasi dan sha dämuɔɔr ma charme chaje yen cha Simon gadojwal chaje interview kama shalka clubhouse cha tijen wo position dan titinamu ka kuma man la roda ka kuma spelayo kuma dämuɔɔr ma char enna Simon gadojwal General Simon gadojwal jen ramiriet ka la ka ngejeno ka rietin ken balado ko ramidit kate ka experience rate ka kan ngejetin jala kon lat karodian me chala de shana nen so ramimo mitelo de ko cha dämuɔɔr ma chare chaje yen so jira momo jindwar kujungwa kuj position dan titin Munogo jeno cha dämuɔɔr ma chaje yen ablodi betet godana titin dämuɔɔr ma char jara madana yarmal re wika so sudan chala no jinpon tika joy kodi mayan ka dämuɔɔr ma char kire dämuɔɔr ma char eri kir mayadit adwo mo gono benwari bekana kaja shikamana kan warin tama shikame chala medan adwo mimo ledni je shuma tama yen dämuɔɔr ma char shimde loidun tes ka yen it kon ndong lado dämuɔɔr ma char amajia ajen dämuɔɔr ma char lede kamandan en lede ko da maldaraben the same thing men lene boka spela yo kid gwang faction ko da maldaraben the lokir ma yadi is not ready kajo chakulu kwen gwaseme en Simon gadojwal mkwale jogo yengo murai kon bana raja long ka kuma spela yo katin dialen kon lat karodian career ma jok show mu dari ala na roda ka en Simon gadojwal mulu kon jogo medane shalat wona na ene chamal che tan kana kim yadi gwase dan television network me lat ke tuman peace initiative kana robi a bon ke all out group ko en Simon gadojwal che ta kan bondo to bonde kuma spela yo kwalo chole je kid gwang faction do be dan she kuma spela yo charo da karwade me chi dämuɔɔr ma char che pegre wi ke juba ana shogu je no chi dämuɔɔr ma char che do be dan jel ka ke chi dämuɔɔr ma char bai Simon gadojwal is the one person madwal jang ka je tam kim dwal kim yadi ke jam right kona duno ngoda kana tugla kana jana lep ko do badan en be mal be jeno ngade ke je kam be kana kim yadit jana kula jogo no ne ngabe jen gone an o sha dämuɔɔr ma chaje yen en ran de je dil yen ka kone to kon shal ken war ken ramte ka party mishikim yadi te je expose ke che je nyona do kim yadi de jaka ko jen pada na let kim yadi de
jen jo dana chalat kwan min ben ka Dr. Machar ke jen wasme Dr. Machar me yen ka jen ai kone Dr. Machar gor ko do mi mode je yen ka je batel away cikir me yadi che everything kalwang de ka bom le kelu cha jonun an odare Dr. Machar dare je yen chon ke 2016 chenyan entam chon ke 2025 chetara che jek che Dr. Machar che je yen chobon diala ko ken diala yo gakra ne ka pyro la February beka match ni ka maje dane yan ke la pai doction na ro de bakale yan ke Dr. Machar chobo dial choka gag gag ke ko di gag ke ko shara mandana te ke power kane diala to ta jeke belar no she ka ba ko di Dr. Machar tere week jubana won a prisoner already re week juba ni ka gwa dan ngai ke jege a prisoner ta re week juba te la prisoner sette ala rami momi mi de larno lore che loro so kil me yadit chaman la de che jak den meneni no che ne diala konte te ka spela yo che ka chuyen top officials more than 100 people to take a prisoner on tama to take a blue house te la just spela yo lo bi jan wo che kuma spela yo che jeleli che yar already do no kana je yar ko te spela yo ne to ko ken tigeten ten content tadar which awone ka kume salman garujwal la bi kono no shetok kana kontok mitela Dr. Machar tel mishalamal biadilin ko shin wari chanchigen chunkel ka Dr. Machar ngoda bacha nang war chai be pal ko chin wari kan mun chonkel ka jang chabu mun tok jimu ko no ngone ne kon shun kon gwa de na tama ko shre dan je ta jang ne di shunkel ka jang of course ne de kon shunkel ka jang che ne ten content te kel kan ware chicken dot ware te kel re jan so they fear ko dong de kanak don't way they can do what they can jam because support ba ko guje no kani to kinga kani to kwijan balare ye reality jane muchi kor shawara ka cha jang kon la jaga dan ware mucha ka tup men yan bo bianga jano tiere rika ko sha bi palika kan do kontin kel kaja manjage ko ngoda ba te gunba so gwa dana tinten gwa bi chonkel ka doro mu bi jen wo jindu ala jindu bet butu bi ga but tell them remember chonna kel ka kuma espela yo ka gwa de beje to kontan tamu rum mi ci pincha gwa ben bi shoka bon manana gujin wo der woten ko na ko kon ka tit kuma espela yo in opposition chirmanta aji in government ne de kon wor kon ta ka kuma kem yadi tin tiran to be shelep chen ramanto ramu bur kone baram ci to be shelep mu dier lung ka tin wore ne ga na ka wor but all these politicians in ga ne tera mu laptop de ne de ko ken kula ro ken den kontin je ka sianga bet ne de shi lar no yotale mulel ken mo bu ne chon kel ka dora ko mani jang ba shungan kel ka dorian so go kujo mo shunga kel ka kuma spela yo re de ko to kontin ko na kana konan tamu Dr. Machar abara mala lat ke rum shamal chajalat chamal chagwa you go wer shunga kel ka jang ko to ram biji yogudi tere medan ni shi ne rum ani shunga kel ka 2014 15 16 benne ka 17 18 tel mula rek shungen kel ka kirmi yadi batcha do sa return jin pondu dorun kanti dun kwa na woni ngeten ka ladu yen wo jang gwaye ke kirmi yadi do gwaye jin lodo do ko de lar no mon shwaro dun yer ko te ngore ni am gore jon wo de shar she jan chan yare ya kan nagan tam ngai chi chiga tok no pidna aje kutin kon te ji sha ba parwich so good thing wo na chenaro ngai ka social media no kan ngala nwere mo ka ngala jangna shama gwa achang buran ka lo ka juru no ayen melana lele o just gune ni do ko this what happened nwere ngam churu aje kan mu chungin kelo ka janga je be je no gune no run bo ko to do ne o da ho wele ne ka jang that's not the case you better keep quiet wa gwana mu gwantera karam ku gwantera jinni gwantera bi ngaje no yourself ba mu ku gwantero tire rika ngene gwantero no gwantero na gwantero de yen let kill when pe malteten of course de kuma ka tera metere kuma ka la jang
le chole to yani an jange janta kan na mo no ba ji di la re kuma kan ku represent ni ne kun so jin war ba ji go no taru war ma te wa janta ma le ko ku kan jang support yen musha kuma lu da kuma te de kuma nan na chi kuma ganu kuma parne dial ne re jaka ga jang this SSPDF so Sudan people from force kan dial ka jang tam lan war kaka ajan jo dan go de nyo yekel please ni go dan shung ten no shung yekel kan war wan chi mal chi ben shung yekel ka whatever you want taram kapidu wa ni biya te kamal bye bye